Da pandemija nije zaustavila baš sve, pokazuje i program švajcarske vlade zajedno za aktivno građansko društvo, u okviru koga je raspisan konkurs za male i srednje organizacije civilnog sektora za dodelu bespovratnih sredstava. O programu ćemo saznati više od Ivane Ćirković. Ivana, dobrodošli u Infobiz. Dobar dan, hvala. Evo, švajcarska vlada, kao što sam rekla, u okviru programa za podršku nevladinom sektoru raspisala je konkurs, iako je vanredno stanje. Jeste, mi smo se jedno vreme dvoumili oko toga da li da uopšte sada u ovom vanrednom stanju raspisujemo konkurs, međutim pokazalo se da su potrebe ogromne u odnosu na ukupan broj udruženja građana koji deluju na teritoriji Republike Srbije, što je preko 30.000, dobar deo njih direktno radi sa građanima i to su one organizacije koje su nama u fokusu. Upravo one nam se sada intenzivno javljaju i kažu da je bio pravi trenutak za raspisivanje ovakvog konkursa, zato što je potreba za sredstvima ogromna i zato što je potreba za delovanjem još veće. Kakva je sama procedura prijavljivanja na konkurs? Ja bih samo pre nego što pređemo na konkurs istakla da se radi o 4-godišnjem programu u kojim vlada Švajcarske finansira udruženja građana u Republici Srbiji ili organizacije građanskog društva. Program se zove Zajedno za aktivno građansko društvo ili AKT, u okviru koga pokušavamo da osnažimo organizacije građanskog društva i da doprinesemo njihovom boljem povezivanju sa građanima i većoj mobilizaciji građana radi širenja društvenog uticaja pre svega u lokalnim zajednicama. Ovo je prvi konkurs koji se objavljuje u okviru programa i dodeljuju se institucionalni grantovi. Institucionalni grantovi znači da dodeljujemo sredstva onim organizacijama koje već uveliko rade sa građanima, koje uveliko rade u svojim lokalnim sredinama. Tema su nam, odnosno cilj su nam male i srednje organizacije koje deluju u Beogradu i naravno u Republici Srbiji i koje će u toku trajanja ovog programa u periodu do 2 godine moći da produbljuju veze s građanima, moći više da ih mobilizuju, moći više da rade na njihovom osnaživanju i osvešćivanju o tome na koji način bolje treba da učestvuju u procesima donošenja odluka. Sad sama procedura, ako možemo da i to pomenemo, kako se prijavljuje na konkurs? Konkurs, rekla sam da je objavljen 1. aprila, mi smo odlučili da konkurs traje do 13. maja za sada. Ako bude bilo potrebe, on će trajati duže, vidjet ćemo kakve odgovore dobijamo sa terena. Na našoj internet prezentaciji www.act.org.rs ima svih detaljnih informacija o tome na koji način se organizacije prijavljuju. Ono što je važno to je da je prijavljivanje online, imamo čak i pripremljen tutorial koji vodi organizacije korak po korak u odnosu na to kako se prijavljuju. Ono što je važno da kažem jeste da ćemo u okviru ovog konkursa nagraditi do oko 30 organizacija građanskog društva. Ukupan iznos sredstava po organizaciji je 2.600.000 dinara i praktično ovaj program će trajati oko 2 godine. Ono što je još važnije, a to je da će pored ove podrške organizacije dobijati i tehničku podršku, bilo da se radi kroz mentorski pristup, bilo da se radi kroz nekakva grupna osnaživanja i grupni rad kojim ćemo podizati interne kapacitete organizacija. Znači, radit će se na tome da organizacije u ovom 2-godišnjem programu, pored toga što dobiju sredstva za nesmetani rad, pre svega na boljem povezivanju sa građanima, podižu svoje interne kapacitete, organizacione, strateške, komunikacione kapacitete i to je ono gde ćemo praktično nakon 2 godine rada i podrške očekivati znatno velike rezultate. Kada će biti poznati rezultati konkursa? Pa mi smo ostavili prostora da praktično ako bude bila potreba i produžimo konkurs. Cilj je da dobijemo što veći broj kvalitetnih projekata kojima građani stvarno artikulišu potrebe na lokalu i kojima stvarno daju kvalitetne i inovativne predloge na koji način se bolje povezuju sa građanima. U istraživanju koje je prethodilo ovom programu pokazalo se da građani u velikoj meri još uvek ne znaju šta rade organizacije građanskog društva, da je njihova veza sa udruženjima jako slaba i upravo je cilj da kroz ovaj program i kroz ove grantove mi tu vezu dalje pospešimo. Ukoliko sve bude teklo kako smo planirali, mi možemo već da nagradimo organizaciju u septembru i oktobru ove godine, da grantovi znači tada budu dodeljeni i da praktično krenemo sa primenom. Sad, vi planirate još grantova za male i srednje organizacije od jeseni, dakle kada se završi ovaj konkurs, o čemu je reč?
Jeste. Ja sam već na početku rekla da je ovo 4-godišnji program kojim švajcarska vlada finansira organizacije i podržava njihov rad. Ovo je prvi konkurs u okviru programa. Mi već planiramo sledeći u junu mesecu, naknadni u septembru i tako do kraja godine. Nagrađivaćemo i pojedinačne organizacije, male, čak i neformalne grupe građana koje deluju na lokalu. Finansirat ćemo i srednje razvijene organizacije i mreže, koalicije i saveze. Takođe, ono što je u fokusu i što će biti verovatno krajem godine raspisan konkurs jesu partnerstva između lokalnih organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama.